Davida wasala le ehlane ekuluseni kwathiwa no wena awuqualify noqualify, so asikho isidingo sokuthi ube khona kulo mbungazo kule nto yabantu abahlangene. USimakade unayo intendency ukuthi alinde abantu baqede bahlanganise benze into abayenzayo, but bakhethane bodwa ngokuthi ubani onemali, ubani ofundile, ubani ohlala eTatsburg, ubani ohlala eDeljudo, abahlala eMkhukhwini nakuma-RDP babekele ngaphandle. Izulu liyathanda ukuma kancane lilinda abantu bakhethe baqede, bese mase baqedile ukukhetha bese uSimakade uyeza uzoyikhethela ngokuthanda kwakhe. Babeke igora lana sisifike babeke igora abantu abathembisayo abade abaneyifuba neyikhwepha nawo ubabheka uyathemba ukuthi ngempela lethi iBhayibheli makuvela oqala uSamuel wambheka wathi no impela lona nguye uGotshiwe kaSimakade lathi izulu ngemkhethanga siyambongela unemoto enhle kodwa ngemkhethanga siyambongela uTatsburg kodwa ngemkhethanga siyambongela uyimillionaire kodwa ngemkhethanga siyambongela udokotela bonke abantu bakavela bamkhothamela kodwa mina Simakade ngemkhethanga siyambongela isingisi sakhe sihle usikhuluma ngeKing James Bible athi praise God hallelujah kodwa izulu lithi ngemkhethanga yena uyaqualifya neyikhwepha zakhe ziyaqualifya kodwa uSimakade uthi ngemkhethanga uSimakade akakhethi njengabantu uSimakade akabheki njengabavangeli uSimakade akabheki njengabaprofethi uSimakade uhlola inhliziyo yakhe siyabona unikela ngama-10,000 esontweni kodwa injani inhliziyo yakho siyabona ufunde kakhulu bonke abantu bakuhlonipha kodwa injani inhliziyo yakho ngoba uSimakade akabheki lezo zinto ezihlala ngaphandle ubheka ngaphakathi. uSimakade ubheka ngaphakathi. uSimakade ubheka ngaphakathi. Into evane ngidabukise namfundisi wami ukuthi makukhethwa le line nabantu abazoma likhethwa ifamily ukuthi kuzoma lo kume lo kume lo kume lo baphinde bathathe bathi hayi wena ungangeni ngoba vele ngeke uzukhethwe. Namhlanje silethe lo Jesu olanda abantu abanjalo abantu abangaqualify uthi wakuzokhethwa noma ubani abantu ohlala nabendini bathi hayi wena ungangeni ngoba wena siyakwazi ukuhluleka kwakho uthi wena ungangeni wena wahlula umatric kuqala wena ungangeni wena wakhipha isisu kuqala wena ungangeni kunezinto eziningi ezenza ukuthi wena ungaqualify bese sebamile bonke abantu abaqualifyayo bese liyafika izulu lithi bonke abantu abaqualifyayo bese nabantu mina Simakade ngangibafuni kodwa ngifuna lo wadeliwe ohleze ehlale funa udeliwe ohleze ehlale. uSimakade akasebenzi nomuntu ongazani nehlane umuntu nomuntu unehlane lapha elibekele yena umuntu ngehlane abazalwane bayakrijekta umuntu ngehlane nabafundisi bayakrijekta umuntu ngehlane okuthandaza nabo bayakrijekta but ongashii ukhona ongasiteli ukhona othi kasuwami uzukuvukela ungayishiyi indawo yakho uyizolo uya namhlanje uya ngaphakathi athi uyakhuluma no-Isaya athi nawuze emgugeni bempunga enhloko mina Jehova lo ngikhona athi uzopinde wethembekile athi ukwethembeka kwakhe kuyihlangu nehawu athi uzuthembeka lapho bangasekho abantu abaningi. Umoya uyingcwele uyavela njenge-oil. Awufundele uMark chapter number 1 sisifike uqala ufunda ku verse number 9 lana sibona idimension yesithuko umoya ingcwele avela njenge